Pulizija Amerikan ta' karnaġġon abjad birkub teħ fuq on suspettat ta' karnaġġon skur. B'dan tal-aħħar itenni għal min tal-inqas 9 darbiet li ma jistax jieħu nifs sakemm imbagħad tilef ħajtu. Dan kien il-filmat li dar id-dinja u ddomina x-xena internazzjonali fl-aħħar ġimgħa u nofs. Il-mewt ta' George Floyd waqt li kien fil-kustodja tal-Pulizija ta' Minneapolis fl-Istati Uniti ġabet kundanna u stmerrija fid-dinja kollha u xprunat protesti kemm fl-Amerika kif ukoll f'pajjiżi oħra. Il-protesti bdew mill-kwistjoni tar-razziżmu u l-brutalità tal-Pulizija Amerikana fuq suspettati ta' minoranza etnika, b'mod partikolari l-komunità Afrikana Amerikana. Iżda issa wkoll qed jirrappreżentaw skuntentizza dwar il-qagħda ekonomika u soċjali. Sansitra wħud minn dawn il-protesti kienu vjolenti, tant li l-Amerka spiċċat taffaċċja kriżi ta' ordni pubblika fl-istess waqt li għadha taħt il-madmat tal-imxija tal-coronavirus. Il-charge d'affaires tal-Ambaxxata Amerikana f'Malta filwaqt li rrikonoxxa l-mod xokkanti li bih inqatel George Floyd semma li dan huwa sintomatiku ta' pajjiż li għadu qed itejjeb il-mod ta' kif jitratta il-minoritajiet. Since the beginning of the country, we've been improving. We've been trying to get this right. That's what democracy is. Things are better now than they were in the 1950s, and which was better than things were in the 1850s. Absolutely, when slavery was still in effect. But we have work to do. We have a ways to go, and our journey is clearly not finished. And the death, the murder of George Floyd is unfortunately one in a series of these tragedies. Qal li l-kriżijiet li affaċċjat l-Amerka ħolqu tensjoni li żbruffat mal-qtil ta' George Floyd. The non-violent, the peaceful protesters will go in concert with some kind of effort to drive change and deal with this. We've seen that in the past. Will we get there? Will we get to that perfect union that we are aspiring to? One day, I hope so, but we can do better. And the benefit of an open society is that you will see this. You will see this in full transparency. Huwa semma li l-iskrutinju fuq l-Amerika dejjem se jkun ikbar għaliex huwa pajjiż miftuħ u liberu u m'hemm l-ebda xkiel fuq it-tixrid tal-informazzjoni. Intant 4 uffiċjali tal-Pulizija oħra li kienu preżenti waqt li Floyd kienet jieħu l-aħħar nifsijiet ta' ħajtu ġew mixlija b'kompliċità fil-każ. B'Derek Chauvin li der fil-filmat jifga lil Floyd qed jiġi mixli b'omiċidju f'qorti Amerikana. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.